إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam İsmail Buxariy'den El-Cami'us Sahih kitabından baştalgan savağımızda ulantağız. Bugün vahidin baştalışı temasından 3. hadis. An Aişata ummil mu'minina radiyallahu anha qalat. Mu'minlarning nesi Ayşa'dan rivayet al kishi aytdi. Ayşe nevis emni uchun bu yerde Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ali payg'ambar bo'lilik kezindagi o'qiyani bayon qilib o'tadi. Bu so'rovga hadis olimlari, tarix olimlari shunday javob berishadi. Al mezgilda Rasul sallallohu alayhi vasallam Ayşaga uylanilik bo'lchi. Bir g'ana ayoli Hadicha bin Huvaylid bo'lchi. Biroq Ayşa nevis keyin turmushga chiqqanda Rasulullohga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining boshidan o'tganlarini, vahiyning qanday kelgan o'qiyalarini aytib bergan bo'lsa, mana o'shani rivoyat qilib o'tadi. Je bo'lsa, boshqa bir sahobalardan Payg'ambarimiz aytgan kishilardan o'qgan bo'lishi mumkin deb aytilinadi. O'shantib bu vahiy boshlanayotgan kezda Ayshani o'z jo'g'ila, biroq bu hadis Ayshani o'zidan rivoyat qilinib qolingan. O'zi degala Ayshani o'z islom dinidagi shariatdagi o'ta ko'p hadislarda rivoyat qilgan odam bo'lib, o'ta olim ayol bo'lgan. Al kishidan Alloh rozi bo'lsin. Hadisning ulandisi avvalu ma budi'a bihi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiyning boshlanishi ar-ru'ya as-saliha salih yaxshi tushdir menen boshtalgan. İmam Muslim'de ar-ru'ya sadiqa deb keladi, chin tushdir menen boshtalgan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi subhi. Rasul sallallohu alayhi vasallam qaysi bir tushni ko'rgan bo'lsa, al tangdin jarg'inday keletilar deydi. Ushul yerda tush masalasini to'xtalib qo'yishimiz kerak. Bu tush degan narsa boshqa dünya, boshqa olamdan o'qiyas. Tush degan odamning ruhi bilan bo'lgan o'qiya jarayan. Odamning denesi qalat uqtaganda ruh denen tashlab chiqib ketadi. Alemi g'ayb olami, ruh olami, g'ayb olami. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'oni Karimda shunday oyat keladi: "Yas'alunaka anir ruhi." Ey Muhammad, sendan ruh yönünde so'rashadi. Aytqin, ar-ruhu min indi rabbi, ruh Rabbim bilgan gana ishlardan. Va ma utitum minal ilmi illa qalila, sizlarga az gana ilm berilgan deb bu Yahudilerin surasına bergen javobi. Demek ruh bu Allah gana bile turgan ishlardan, biz bilmaymiz. Biroq ruh masalasini izildegan olimlar aytishadi. Emi ruh adam uqtaganda ruhi chiqib ketgandan keyin al boshqa g'ayb olamlarında bo'lib, al olamga bizdan aqlimiz, bizdan fikrimiz o'tmaydi, jetmaydi. O'shandaqdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tush ko'rdi, tushunda o'shanday tangdin jarig'inday keladilar. Tush masalasida payg'ambarlar menen boshqa odamlar bo'lak-bo'lak. Payg'ambarlarning tushlari vahiy bo'lib sanaladi, Allohdan buyruq bo'lib sanaladi. Alemi boshqa odamlarning so'zlari bir bashorat, ishorat bo'lishi mumkin, biroq Allohdan buyruq bo'lib sanalmaydi. Yaxshi tushlar bo'ladi, yomon tushlar bo'ladi. O'shandaqdan payg'ambarlardan boshqa odamlar tushning negizinde bir buyruq, Allah tushdi, Allohdan tuzdan tuz buyrug'i qatori qabul olsa, al payg'ambarchilikni talab qilgan, payg'ambarchilikni do'g'lagan kishi bo'lib qoladi.
Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түшү, пайгамбарлардын түшү вахий болот, андан башкалардын түшү вахий болбойт. Ал түштү ар кимге айта бербеш керек, же болбосо ошол түштүн негизинде кандайдыр бир өкүмдөрдү чыгарбаш керек. Сумма хуббиба илайхил халау. Кийин Мухаммад алейхиссаламга ал-халау хилватун. Жалгыздык жакшы көрдүрүлдү. Макканын ошол доордогу жашоосу ушундай бир жахилия жашоо болчу. Арак шарап ичилчү, бузук зиналар болчу, адамдар алдаган, зордук, зомбулук, зөөкүрлүк, токой мыйзамы болчу, күчтүү алсызды жей турган мыйзам болчу. Мына ушундай жашоо образынын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү сыгылып, ушул жашоодон качкысы келди бир жака. Өзү жалгыз болгусу келди. Хуббиба илайхил халау дегендин маанасы ушул. Анан эмне кылды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Макканын ызы-чуу жахилия жашоосунан качкысы келди дагы. Ва кана яхлу би гари хираин. Хира үңкүрүндө өзү жалгыз жашай баштады дейт. Хира үңкүрү бул Маккадан 4 километр шаардын центринен борборунан 4 километр алыстыкта Жабалун Нур, Нур тоосунун эң бийик чокусунда жайгашкан. Ажыга, умрага барып, ал жерге зыярат кылгандар билишет. Фаятаханнасу фихи. Ал жерде таханнус кыла баштады дейт. Ал таханнус эмне десе, ва хува тааббуду. Ал ибадат кылыш. Дагы да тереңирээк таханнусту түшүнүш керек болсо, фе'лун ятраху анхул ханса дейт. Андан ханысты же күнөөнү кетире турган пейилдер дейт. Мисалы үчүн Аллахка жалбарыш, Аллахка ибадат кылыш. Булардын натыйжасында эмне болот? Аллах эгер ал ибадатты кабыл алса, ал адамды күнөөсү кетет. Мына ошондой таханнус бир жараткан күчкө эми албетте Аллахтын бар экенин билишкен ошол бардык адамдар Аллахка ибадат кылып, берки жашоодогу нерселердин оор бир жүк экенин, күнөө экенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгү көтөрбөгөн үчүн дагы ошол Хира үңкүрүндө таханнус менен, ибадат менен өткөрө баштады. Канча турду ал жерде? Аллаялия заватил адади qabla an yanza'a ila ahlihi wa yatazawwadu lizalik. Bir qancha tundur turdi. Zavatil adad. Bir qancha tundur turdi. Oşol jerde qabla an yanza'a. Oşol ünkürden çıkıp özünün üy bülösüne barıp al жерден дагы азык түлүктү камдап кайра келгенге чейин. Ошол жерде bir qancha түндөр турду дейт. Бул жердеги янзаа деген этишке мен көңүлүм бурулуп калды. Үңкүрдөн кайтып деп которулган. Бирок назаа деген нерсе бир нерсенин суурулуп чыгышы же болбосо чечилиши болуп дагы маанилери бар. Хира үңкүрүнө барып кирген адам ушундай кириши ушунчалык тар, эки таштын арасына адам капталынан гана өтүшү мүмкүн. Ушундай түз өтө албайт. Капталынан гана суурулуп кирип, суурулуп чыга турган эшик. Аллаху алам, имам Бухари Маккада болгон, бул хадистерди Маккада жазган. Эхтимал, мүмкүн имам Бухари ошол Хира үңкүрүнө да чыгып, үңкүргө өзү кирип чыккандан кийин Аллаху алам ушундай бир янзаа деген сөздү колдонгон болсо керек. Яржаа деген жок, яхружа деген жок, чыкты, кайтты деген сөздү иштетпестен янзаа деген сөздү иштеткенинин себеби ушул болсо керек. Аллаху алам. Сумма яржиу ила Хадижата фа ятазавваду лимислиха. Кийин кайтып түшөт эле Хадижа энебизге дагы мурункучалык азык түлүктөрдү камдап алып, дагы кайра чыгып кетет эле.
hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Anan aqırında bir günü al kişiге haqiqat keldi, al kişi Hira önküründe turgan vaqtda dedi. Ja'ahul haqqu haqiqat keldi. Emne degen al haqiqat? Al emne? Bir nur bu je başka bir jarık bu? Keyinki söz onu tafsir kılat. Faja'ahul malaku. Haqiqat degeni ağa perişte keldi degeni. Bul melek kanday perişte? Bul Cibril perişte. Keyin bunu Peygamberimiz anı Cibril ekeni bilelik hazır. Cibril perişte. Faqala iqra. Qala ma ana biqari'in. Cenab-ı Perişte aytdı, oku. Peygamberimiz aytdı, ma ana biqari, men okuğunu bilbeymin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sıfatlarından biri en-nebiyyül ummi. Ummi degeni eneden degeni ene. Eneden tuğulgan boydun okuğunu dağı, жазуunu dağı bilbey çoğuyon adamdı ummi deyit. Bu ummi degen söz buzulup Türkiye tillerde amı degen sözde keyfini kiyip kalgan amı dep işletilip kalgan amı adam eken dep koyat savatsız ellerde. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı okuğunu emne üçün bilbeyim dedi, al kişi dağı ümmi bolçu. Okuğunu, жазуunu bilbegen bolçu. Keyin mına oşunday okuğunu, жазуunu bilbegen adamga Kur'an-ı Kerim akıldardı tankıltırgan Kur'an-ı Kerim'nin tüşüsünün özü al kişi alımdardağı, akındardağı aytılbagan sözlerde aytıp baştaşı bul Allah Taala'nın keremeti bolgan. Allah keremet emes, mucizası bolgan. Keremet bul awliyalarga berilgen kasiyet, mucize bul paygambarlarga berilgen kasiyet. Paygambarыбызга berilgen mucize bolgan. Oşentip men okuğunu bilbeyim dedi. Qala fa akhazani faghattani hatta balaga minni al-juhda. Peygamberimiz aytat, perişte meni al perişte ekeni de bilelek al mezgilde. Oşu bir makuluk geldi dağı kıstı. Akhazani meni qarmadı dağı gattani bekem kıstı. Uşunçalık kıstı. Balaga minni al-juhda meni oşu orutup şunday kavurgalarda kısırap töre turgan kılıp kısты деген manada. Summa arsalani faqala iqra. Qultu ma ana biqari'in. Keyin meni koyup jiberdi dağı oku dedi. Men aytdım, men okuğunu bilbeyim dedim. Fa akhazani faghattani as-saniyata hatta balaga minni al-juhda thumma arsalani faqala iqra. Faqultu ma ana biqari'. Anan dağı ikinci ret meni qarmap katu kısты dağı koyup jibergenden keyin oku dedi. Men okuğunu bilbeyim dedim. Fa akhazani faghattani as-salisa. Anan meni dağı qarmap bekem üçüncü ret kısты. Summa arsalani faqala iqra bismi rabbikellezi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Keyin meni koyup jiberdi dağı muna ol sözlerdi okudu. İqra okuğun bismi rabbikellezi halak seni jaratkan Rabbingden atı menen halakal insana min alaq al insandı bir bölük etten koyu kandan jarattı. İqra ve rabbukal akram oku senin Rabbing uluk zat. Bul Peygamberimizga Muhammed Aleyhisselam'a beytanış sözleriyle Kur'an'dan Alaq suresinin 1-3 ayetleri. En birinci Kur'an'dan düşken ayeti şular. Faraca'a biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yercufu fuaduhu. Resulullah uşul okuyalar menen, uşul ayet düşken ayetler menen jüregi titregen ahvalda kaytıp geldi. Fadakhala ala Hadicete binti Huveylidin radıyallahu anha faqala zammiluni zammiluni. Kelivele Hadice enevizin üyüne girip andan Allah razı bolsun meni urup koygula dep
zammiluni kiyim menen oruşta aytıladi eken. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'u. Orop koyuştele al kişiden korku tarады. Mına uşul жерден bir eldin adatı bolgon bir nersege köngül buruş керек. Adam korkkondo, katуу korkkondo birinчиден жатыш керек болот экен. Экинчиден оронуп алыш керек экен. Ошондо ал адамдын коркуусу жазылат экен. Бул дагы insaniyattагы илгертиден бери келген тажрыйбалардан бири. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу корккондо оронуп жатып алгандан кийин коркуусу тарады. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. Korkusu taragandan keyin Hadiçe enebizge qarab okuyany aytıp berdi dagı. Laqad khashitu ala nafsi. Men özümden korkup ketip atam. Maga bir nerse bolup kalbasa eken dep korkup atam dedi. Faqalat Hadicetu. Hadiçe enebiz aytdı. Kalla vallahi ma yukhzikallahu abada. Jok korkpаңыз, андай болбойт, sizge ziyan тийбейт inşallah. Antkeni Allah'a ant, sizdi Allah Taala hiç kaçan taştap koyboyt dedi. Emnege Hadiçe enebiz munçalık işenim menen sizdi Allah taştap koyboyt dep aytıp jatat. Sebebi Hadiçe enebizden keyinki sözlerinde inneke latasilur rahima. Birinci sebebi siz dedi tuğan uruklar menen katışasız dedi. Bul jakşı sıfat dedi. Jakşılıktın belgisi dedi. Ar-rahima. Rahima degeni bul ayaldardın jatının aytat. Bardık jatındaşlar bir jatından çıkkanlar bir-birine tuğan uruk bolot. Araplar demek oşo tuğan urukçuluktu ittisalur rahim je silai rahim dep aytышат. Birinci sebebi siz dedi tuğan uruklarga kat bardı keldi kılasız, alарды taştap koyboysiz dedi. Bul Allah'a jagatırgan iş boluşu mümkün dedi. Va tahmilul kalla dedi. Siz dedi mayıp kedey adamlardı kötörösüz dedi. Jığılgandı jölöysüz dedi. Kalla degen sözdü mayıp kedey dep kotorulgan. Dağı Kur'an'da bir kelime kelit. Vallahu alam al menen bul sözdün baylanışı bolgon bolsa Kur'an'da kelala degen söz kelit. Bul жалгыз kalgan, sokubaş bolup kalgan adam dep kelit. Vallahu alam kanday bolgonda деле mayıp kedey jeke жалгыз adamlarga jölök bolosuz, alарды tayaysiz, allarga jardam beresiz dedi. Va taksibul ma'duma. Joksul muhtaj adamlardı jardam berip alar sizdi jakşı görüp kalat dedi. Taksibu kasbu şahs deydi, bir adamdı özüne karatış, özüne tartış deydi. Ma'dum degeni bul jerde jok, adam degeni jok degen söz. Ma'dum bir nerseni jogotkon, je bir tınçın jogotkon adam, je düýnösүн jogotkon adam, je kuwanычын jogotkon adam. Kıskası bir oşo moraldık bolsun, materialdık bolsun bir jokçuluktan ıza tartıp turgan, kaygıga batıp turgan adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday adamlardın bardığın köngülün kötörüp jardam bergende al kişi bul peygamberimizni sүйüp kalgan. Oşol adamdın jürögün peygamberimiz eğilip algan. Oşonu taksibu dep aytat. Va taqriyad dayfa. Siz dağı meymandardı ızattaysiz, kelgen meymandardı deyip. Va tu'inu ala nawaibil haq. Haqiqattın eýlerine siz jardam beresiz. Kimde haqiqat bolsa oşol tarapka jardam beresiz. Biröge jardam bergende tuğan uruk de tanış biliş dep bölböйсүз. Haqiqat kim tarapta bolsa oşoga jardam beresiz. Mana uşul haqiqatty koldow, meymandy kütүү, meymandy sylow, joksuldardy jürögün kötörүү jana jardam berүү, silai rahim, tuğan urukçuluktu koldow. Bul adamgerçiliktin uluu sıfattары болгондуктан
ушундай адамгерчиликтүү киши болгондуктан Хадиче энебиз жок деди. Сиз ушундай сыпаттарга ээсиз. Аллах Таала иншааллах сизди таштап койбойт деди. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. Арабтардын аттары шундай узун. Хадиче энебиз пайгамбарыбызды жетелеп саллаллаху алейхи вассалам Варакат ибн Науфал ибн Асад ибн Абдул Уззага барды. Бул киши ким эле? Ибн Амми Хадижата. Хадиче энебиздин авасынын баласы эле. Аталаш бир туугандар эле. Ва кана муран кад танассара фил жахилия. Бирок ал кишинин дини ишеними христиан болчу. Жахилия кездерде, ошол чындыкты билбеген кездерде христиан динин кабыл алган эле. Ва кана яктубул китабал ибранийя фаяктубу минал инжили бил ибранияти ма ша Аллаху ан яктуба. Бул Варака ушундай киши эле ибрани тилде, бул Муса алейхиссаламдын тили, ибрани тилде китептерди жазат эле. Кат жазат эле. İncil'den dağı İbranice İncil'den dağı толук жазбаса дагы Аллах Таала каалаганчалык İncil'lerdi жазып турган, İncil жазган киши эле. Демек алым киши болчу. Ва кана шайхан кабиран кад амия. Дагы бир сыпаты бул киши карып калган, көзү сокур болуп калган киши эле. Факалат лаху Хадижату. Хадижа өз ал кишиге айтты: يا ابن أمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ O ава dedi, мынау ағаңыздың баласын оқысаңыз бір ушундай окуя болуптур дегенде, Варака эмне болду, ағамдын баласы, эмнени көрдүң dedi. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem көргөн нерсесин айтып берди. فقال له ورقة: هذا الناموس. Варака айтты: бул намус турбайбы dedi. Намус дегени Жибрил алейхиссаламды айтышкан. الذي نزل الله على موسى. Бул ушундай периште, аны Аллах Таала Мусага да түшүргөн. يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. O каны энди мен ошол мезгилде жаш болсом, каны эле тирүү болсом, элдериң сени шаарыңдан чыгарып жиберген маалда dedi. Факала Расул саллаллаху алейхи ва саллям: афа мухриджияхум. Пайгамбарыбыз таң калды. Алар мени чыгарып жиберишеби? Ушунчалык таң калды. Эмнеге таң калды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын коомдо өтө бир мартабасы бар эле. Адамдар бул кишини урматтайт эле, сыйлайт эле. Кантип сыйлабасын? Жогоруда Айша энебиз айтып атпайбы? Ал кишинин адамгерчилик сыпаттарын. Ушундай адамгерчилик сыпаттарга ээ болгон адамды сыйлайт эле. Дагы бир сыпаты бар эле. Ушунчалык ишенимдүү, адамдардын ишенимине кирген. Адамдар ага Амин деген лакап берген эле. Мухаммад ал-Амин дейт эле. Эч кимге ишенбесек дагы сага ишенебиз дешет эле. Мына коомдо ушунчалык этибарга, урматка, сыйга ээ болгон адам таң калып атат: мени ушул коомум чыгарып жибереби деп. Варака айтты: кала наам лам яти ражулун катту бимисли ма жата бихи илля удия. Ооба, тарыхта болгон адам ушу сен алып келгендей бир нерсени алып келген болсо, сөзсүз ал адамды эли чыгарып жиберет dedi. Ва ин юдрикни яумука ансурка насран муаззара. Эгер dedi, ошол сени чыгарып жиберген күндү мен тапсам dedi, ошол күндө жашап калган болсом, өлбөй dedi, сага күчтүү жардам бермекмин, жардамчың болмокмун dedi. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
Бирок Варакат ibn Навфал тилегине каршы бул дегени ошолдой болушу менен Варакат ibn Навфал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирди. Ошол эле сөздөрү менен бул киши мусулман болду. Мусулман момун акыбалда өлдү, иншаллах. ولم ينشب Варакату ан туфия, бирок бул киши өлүп калды кийин, көп жашаган жок. Ва фатарал вахью, вахий дагы токтоп калды. Периште келбей калды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Ушул жерде вахий канча токтоду деген бир маселе бар. Алымдар айтышат, бирөө 6 ай токтоду дейт, бирөөлөр 2 жыл, 3 жыл деп токтоду, 3 жыл токтоду дейт. Бирок Мубарак Фури деген алым бар, Рахикул Махдум китебинин автору. Ошо киши Табакат ибн Саад деген китептен мисал келтирип айтат. Ибн Саад Абдуллах бин Аббастан келтирген риваятта вахий бир нече күнгө гана токтоп калды деген кабарды табып жазып, өзү дагы ошол кабарды ражих кылып, ошол кабардыга басым жасап айтат. Менин оюмда дейт, эгер Рамазандын 21 түнү түшкөн болсо дейт, ошол вахий Икра бисми раббикаллазини эсептеп, өлчөп, таразалап, далилдерди бири-бирине салыштырып отуруп ушундай пикирге келген. Рамазандын 21 түнү түшкөн болсо 10 күн токтогон дейт. Анан Шаввалдын 1-inde кайра түшө баштаган. Шаввалдын 1 күнүнүн айт катары белгиленишинин сыры дагы ушунда болсо ажеп эмес дейт. Бул Мубарак Фуринин истинбат кылып чыгарган пикири, валлаху алам дейт. İmam Bukhari'den 4. hadis an Cabir ibn Abdillahil Ansari radıyallahu anhuma. Bul жерде Cabir ibn Abdullah'tan bul kişi Ansari sahaba bulgun radıyallahu anhuma rivayet. Matnga көңүл буруп аткан болсоңор, an Cabir eger sarf boyunca an Cabir ibn болуш керек эле. Бирок an Cabir ibn деп окуп атабыз. Бул Жабир гайры мунсариф, сарфка кирбеген сөздөрдөн болгон үчүн ан Жабир ibn Abdillahil Ansariya окуп атабыз. Радиаллаху анхума. Ва хува юхаддису ан фатратил вахyi. Бул киши вахийдин токтогону жөнүндө хадис айткан. Факала фи хадисихи, өзүнүн хадисинде айтты, байна ана амши, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, мен бара жаттым эле дейт. Из сами'ту саутан минас самаи фарафa'ту басари. Капыстан, асмандан бир добуш уктум, жана көзүмдү көтөрүп карасам, өйдө карап карасам, фа изал малакул лази жа'ани би хирa'ин. Мага Хирада келген периште туруптур дейт. Жалисун ала курсийин байнас самаи вал арди. Асман менен жердин ортосунда bir kurside oturup, çoğun bir oturuşta, taxtıda oturuptur. Faraca'tu fakultu. Faru'ibtu minhu. Andan korkup kettim. Faraca'tu, qaytıp keldim dağı uyge. Zammiluni dedim. Fa'anzalallahu ta'ala ya eyyuhal muddassiru kum fa'anzir. Anan oşonda jatkanda kança jattı. Allah subhanahu wa ta'ala dağı vahiy payg'ambar perishteni jiberip vahiy tushirdi. Ya ayyuhal muddassiru kum fa'anzir. Demek Iqra bismi rabbikallazi menen ya ayyuhal muddassir'din o'rtasında talash var. Qancha vaqt o'tgani, 6 ay degenler var, 2 yıl degenler var, 3 yıl degenler var. Uşunun eng azın Tabaqat ibn Sa'd'dan Ibn Abbas'ın rivayetiga tayanıp Mubarak Furi 10 gün ele toktogон boluşu mümkün degen özünün pikirin aytkan. Vallahu alam, bul pikirde rajih kıla turgan pikir eken. Oşentip ya ayyuhal muddassir ayati vahiy bolup düştü. Ikinci ret. Bunun manisi ey oranıp jatkan adam, kum,
ордуңдан тур дагы фаанзир элдерди акыреттеги тозоктон коркуткун. Эгер Аллахка моюн сунбасаңар, Аллахка ибадат кылбасаңар, силерге ушундай акыбети тозок болот деп айткын. Ва раббака факаббир, эми сен Раббиң Аллахты улуктагын. Ва сиябака фатаххир, кийимдериңди тазалагын, таза жүргүн, дарат менен жүргүн. Ва рузза фахжур, буттардан алыс болгон деген аят түштү. Фахамиял вахю энди ва татабаа. Ушундан кийин вахий кызуу жана уланып түшө баштады. Дейт. Эми дагы бир маселе бар, бул жерде наби жана расул деген сөз бар. Пайгамбарга карата наби дагы иштетилет, расул дагы иштетилет. Наби дегени бул пайгамбарчылыгы билдирилген гана адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад алейхиссалам ошо Хира үңкүрүндө икра бисми раббикаллази халак деп вахий келгенде периште ага пайгамбар экенин билдирди болгону. Бирок ага вазипа жүктөлгөн жок. Тияка бар, бияка бар, бул элге бар, бул адамдарга мынаны жеткир деген вазипа жүктөлгөн жок. Бирок өзүнүн пайгамбар болгонун эле билди. Наббаа дегени бул, наби дегени билдирилген, кабар берилген адам деген сөз. Эми я айюхал муддассир менен расул болду, элчи болду. Мааниси эй орунуп турган адам тур жана деп Аллах Таала белгилүү бир жумуштарга буйруп жатат. Белгилүү бир нерселерге вазипаларды тапшырып жатат. Мына ушул элчилик деген ушундай. Аллах Тааланын элчилери дегенде пайгамбарлар эки түрлүү болот. Кээ бир пайгамбарлар наби болот, элчи болбойт. Кээ бир пайгамбарлар наби дагы болот, элчи дагы болот. Мухаммад алейхиссалам наби дагы, элчи дагы болгон пайгамбар. Ошентип бүгүнкү Жамиу Сахих китебинин болгон сабагыбызда 3-4 хадис менен тааныштык. Шуну менен бүгүнкү сабагыбызды аягына чыгарабыз. Ва саллаллаху таала алейхи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.